Bado tuko streets. Kiti take yo streets. Ejine kipondo shirata mara nangare iltung'anak egira apuku torkasin mikiyiolo yiok enaurate. Tonyua duo. We. Sasa Vivi. Poa. Acha tu nikuhug. Yes. Najua mimi bado niko soko nikihug mtu na feel vizuri. Kwani unaenda Valentine? Kwa nini? Sinaona hapa red, sijui viatu red. Rondi hapa kitini. Imagine. Arenisho oltung'ani red neeku Valentine. Yeah. Yaona bai kitu. Saki hapa. Hapa. Hii imeenda. Imeenda. Toliki siyo yo ajo ngaya nana titara ne yolo live. Kaji Vivian Kanoi. Kajo shingwa Vivian Kanoi. Imurua naji Naira Serasa. Naira Serasa do shingwa? Naira enake. Sikai Naira Serasa? Mayola de hinye manisi ajinye inyo de hira Serasa tena. Kesi ukini mbaa. Tunaharakisha. Wow, njo siye yo gankati ni dorop Vivian Kanoi etu de nyeliki amweti oltung'ani kwa mfano Lara regira aiteru adol Vivian. Kaji do shares Vivian? Ore nanu ati Sidai FM as news. Nasi enkipindi onkera. Yes. Oh, yo sheji Madam Vivi. Nedoli news yani nedoli. Kionekana nedoli news. Nedoli news. Ara ngolo oltung'ani laatiaka yaki yo Vivian Kanoi te streets. Na ayewe I fulfill in a pledge. Yeah. By the way nyilo oltung'ani no le Kajiado imagine. Oltung'ani le Kajiado laatiaka yaki yo Vivian Kanoi amu kadol oshi te Facebook live na kanyor. Pokota ake amini iltung'anak ajo yana na tenintangasaki yo taarifa enkite. Jitangasa? Yeah, limweke enkiti ajo. Tolwa nadi elde barabara duo na ore kitosha ngari sore naitangasa. Yani kitodolu ajo iyiolo ajo ready akeyie te kuna olong'i egira mbaa sana lazima ore oshi iyie tenidumunye saa moja iyata ake taarifa. Ore iloito kari iyata ake taarifa. Meamini nadi oshi irmaasai metodua. Neeku ore duo akeyie na amu najua ni mama yangu Kimidia. Tangasa kidogo tuone ni Vivian. Etabayie saa napishana endama naa kulo lomon tonkoroki kelimu lomon likincho enkiroshi njere ipang'ua orbarnoti obo yioloti enaa Daniel Olesito neyiolo live as nitachoma. Usichome lakini etajoki aipang'ua na aipang'ake ngira apuku tesiai. Ncho siye yiok enkatini dorrop amu mikiyiolo enetubulu itejo naaji Naira Serasa itubulunye kaji kununo embulunoto e Vivian Kanoi eton eitu kiponu ayiolou. Okay. Aisumare Naira Serasa Primary School mpaka naidip nalo ake Nkareta Secondary School emurua nabo ake almost emurua nabo. Nanu ole ewueji nelakwa. I'm just within. Napuku te secondary Nkareta nalo Mount Kenya University Thika. Naidip nika I know Theka najua sana. Neeku ore paya puku te Mount Kenya nalotu apply esiai te Sidai FM. Nang'asa aton like 1 year. Ena naji keji nyoo aitamak. Kino ni volunteer. Ayawua ake mpala nalo orkasi laine. Itang'asa ake apply niyau mpala nilo. Nalo. Yes. Nalo sokoni naji Modhurwa. Yiolo Modhurwa? Sokoni. Nalo Modhurwa for like 6 months. Amir mboga. Modhurwa? Mama mboga. Ata mama mboga for 8 months. Yeah, te Modhurwa. Pesa ina Modhurwa kaa yioloi by the jina yangu iko huko. Neeku ore pala. Lakini sasa ni jina gani jina tofauti? Ore ake zilo Modhurwa ajo Kanoi yioloi. Mimi nimekuwa shomo nas namirisho ayawua mpala neeku keyieu naa ore esiai nitii nipik bidii unangojea Mungu. Ore peeku naa aipotoki naipoti ake nanu matii sokoni. Nalotu try my best. Naas interview nikachukuliwa until to date. Ukaachana na ukagraduate sasa kutoka kwa mama mboga hadi kwa studio. Nang'asa la asiki kaiki. Nasik mimi netu asik. Ilishimbisha na get trend olenda mtandao. Umefaa red hivi. Amuje di ano right yake yata some reddish elements. I love red. Nikidolembisha na I am very sure veloto siwo nesaruo soit vemikishorake. Kaka weda. It was 2015. It is Sidai nakara. Kaya wamba in fact no longer wampala. Ningonje post. Na post naju take yiyo maroshe mbisha mu. Maniki ake sidanu mba. Ngari dia waki no sene nakara. Jo ngai?
kaiba ninye mejokino itashindwe mejokino ipikake inyokake pintalama nege yapa transition ino from mama mboga etutakata yiolou napata mama mboga I am very sure kumok oleng iltung'anak letu eyiolou ajo apa mama mboga one day keyapa transition ino mama mboga nilotu studio. How was that transition? Kifani amu ore naa sasa atii sokoni paitoki ala nayamanikini tena nikiwa kwa radio jo maayaminiki oleng. Alafu the funny thing kagira apa nanu oleng ore nanu maira papi hata tenilo ina murua naji nairasirasa ore pijo nanu I was the silent girl mairo kagira oleng. Ore pala radio ning'asiai ore sai maisha nkutuka gira maisha kairo chiriku Antarangas. Mama former women represamburu Maison Leshomo. I love her so much. Kejo shi maisha nkutuka gira njoki ekentairo nekwara nanu maisha piagera ninteru utangasaji amoshe no long ake niton nijo kala asu utangasaji amwa yiolo ajo oroshi utangasaji neme studio iterunye kelaku ning'ua kanyoshi kaji interunye utangasaji eton itu lotu duo I realize ajo I'm now a journalist. Ore nanu kifani amu ore iltung'anak kumok ejo aiterua pati kiti ara kiti aiterua pati nyo ore nanu mairo naapa kagira kaitulia but I love journalism kaisoma apa ngazetini oleng amu maiti wiroro yani nala nanu atubulwa kati university ama majo I can do it. Amwera na ketai representation the class hapo ati university. Amadi pe apply ngai nikitia kai apply journalism na negera ashunga seri nekisujira. Kanyor na apa kanyor apa isoma gazeti oleng. I love reading gazeti. Ore na peeku aisoma gazeti nanyor na journalism emairake. Enkurudi ake netu abolo kake kanyor. Yeah. Passion ino na journalism. Yes. Nalo university. Nala isomea amu kaintoki na nanyor. Yeah. Ninteru alotu utangasaji sidai FM nderunye yo utangasaji ajo kaji terunye safari ne utangasaji to radio yu na arangira build experience. Yeah, ata attachment Mayan FM. Yeah. For 3 months. Yes. Ore paidip itu nanu volunteer na aidip ake nikatoka. Yeah. Nilotu sidai FM. Nalotu sidai FM ya Umbala nikaenda shughuli zangu. Neeku nderunye attachment Mayan ne ya Umbala ningasa lo enkiti leave na ala amirisho sokoni. Nalo sokoni. Neeku keyu na ore esiai nias kwa tebidi igira anyu. Amoshe no longa nidumunye nilo ye sokoni niyiolo ta ajo isome iyata nkardasini anyoshi nikintukuja pitejo sokoni lo. Amu ninye esiai available amu ore apa my mom eesisho apa te sokoni by then tina rishata apa. Nala adol ajo ako busy. Najoki kayu sina najing nikusaidie. Najesaidia nadol ajo ketii faida. Najoki wewe fanya yako mimi nifanye yangu. Mtu akaenda zake. Akaenda zake nikaenda zangu nala asisho. Na by then nilikuwa na pesa. Pesa. I had money. Wonderful. Njo siye yoga nkati nino pelo tusidai FM. Keje mbuluno tone ya utangasaji na nyoshi wanyuru lengdo vinderu. Yola nyo interu nyira kiti. Ombaga nitabawa saimeta. Ore Vivian Kanoi. Mtu mkubwa kama ujiwe ni umetusai maji. Ore baba ipoti first day. Iyo wiki ya kwanza. Negwene nkingasi amu. Ore tina wiki ake naipoti maiwiteru esiai I lost my father. Nora apa my father enyor oleng kanyor apa ituken kajo kayieu enkolong nabo nani. In fact ore no wiki ake aka lost. So ilinipiga sana. Neeku nangas nalo like 1 month kwenda kuheal nikarudi. Kurudi nikapewa nikafanya SLNK. Najoni. Nego SLNK ushinterunye. Yeah, I did SLNK. Nairogini aihamisha reshuffle na news. Nedoli ajo potential yangu kumbe kukua news. Oltung'ani tale miro. Mairo. Aiteru iroro we. Aiteru bolbola guru. Asho kintabolo na mpoka ngira ajo nunu ai ni 20. Yeah. So ore baas news na kumbe ni weji apa kesiai ai. Na star news nikakuja mpaka sai nafanya news. Yes. Damu hiye taarifa dokoya ninderu itangasa we experience no lo ni ni studio. Kegol na apa na rishata amu ore nye news dokoya kaitashikioki hivi.
soma news. Aitasheki. Natii onea. Nang'asa aipotea. Naing'ua naishir. Yukirikina aje kiji Vivian. Eji ninchir. Wewe kuwa serious. Eji ninchir. Kweli? Ashir de radio. Ila unadie neas. Amu kirarikine kila kitu. Kirarikine kila kitu. Yes. But night rain sai kaidim atejo nimetrain more than 20 people. Yes. I train you guys. Exactly. Neeku isidai tenilearn in a hard way amu nakata itumoki. Kanyo oshi experience ino duo amu kayiolo ajo you interact with attachis kulo tung'anak oojing'u nejing'u oltung'ani laa keewuo ake ninye media meyiolo aitoki. Ore pee kiasaki taarifa ijo kegira airo ajo etupukutuo taadoi ilo. Kaji inko piindiilo lelo tung'anak laa ore pee yani ore duo news vile nayau ninche news naa ing'asia. Ndo maitayu mfano ino. Amu ore apa ina rishata piilotu iyie. Pailotu ajo etejo enkitok ebiotisho. Etejo enkitok ebiotisho naa minister ebiotisho. So intrain ake polepole niutaa. Itejo dii apa etejo enkitok ebiotisho te county ya Narok. Nitoki ole Kilerai ajo siku moja Solomon Kilerai ipa akejo kitejo maapa aing'uraa madam ina school nejo mayiolo nanu. Nena report nejo mayiolo nanu. Neve taarifa. Yani nejo mayiolo nanu. Sure. But iruutaa ake polepole wakashika. Yes. Oloyioo taata. Amu ole Kilerai dio tesiadi ena kamera. So anyway, kanyo oshi kintukuj iyie utangazaji kuanzia piinteru mpaka nitabau nyana nidol ajo kila siku tenadumunye na motivation. Ore motivation te utangazaji yani ore entoki naa ninyor neeku nyor ataasa ninyor airorie olosho linyi especially yani inyor aipaasa information. Metaa ore piiro at least keeta oltung'ani ligira airorie kwa mfano tenairorie nkera kayiolo ajo kagira airorie nkera na ore entoki nagira aliki kibelekeny maisha enye. Kanu oshi interu alotu aas enkipindi oonkera naa nyoo motivation piinterunye amu mee naapa ninye iti? Kanyor nkera oleng. Naa kajo ina naapa ore paas enkipindi oonkera I deliver what I have. Amu kaning' oshi saa zingine asubuhi ninkasia dii yiok oleng ajoki entalam nkera nchoo simui. Enyo oshi ijo piinteng'en nkera inakata tenincho miroro live naturally openy. Piiro naa amu yiolo ajo enkolong nabo ake eeta ninche te wiki pookin. Neeku pincho enkerai nafasi teninyalaki tenemorisho naajo maama naajo nyoo erishata enye ina. Amu ketii oshi naajoki maama. Itorono oshi akata iyie nijo yaku madam mwalimu wa shule kwa sababu hiyo kitengo ya watoto na hiyo dia noonkera hiyo duo madam inakuwa niji Auntie Vivi. Kaiba siai ormalimuni amu kaiba math. I hate math. Misomesho Kiswahili. I hate math. Kake ore toa hesabu oropiyiani hapo ndio unanipata. Kaji kidolie Vivian $1 oponu? Mbali sana. In fact ndaenda mbali. I know ndaenda. Amu atabayie oshi ewuei naatiakanye ormalimui le math hapa ni wapi? Ati sokoni. Badili na anajoki naajoki ninye Vivian. Hapa ni wapi? Surely. Hapa ni wapi? Na naifaa pajoki ormalimui le math hapa ni wapi? So nataka kurevenge siku moja ukiwa New York umwambie hapa ni wapi? Surely. Ishomo yeye mpaka niasisho te sokoni. Entoki taadi na enkeng'asia. In fact, watu wanashangaa sana. Ama nkera ormaasai naishutua ake school. Kai na indim atiaki amu iyata na experience. Kajoki ore mbae pookin niasita esiai niasita tonyua amu ore sinye Enkai naa nakata kimayian teninyok tesiai pookin naba enaa niasita. Peemintoki aisilig esiai sapuk ning'ua nkutitik niminyokita tena. Meeta enikinko peekimayian Enkai teniming'as anyok tina kiti niasita. Etii iltung'anak oosita sai journalism te college. Nejitoi meeta orkasi pii, hakuna kasi. Kai na indim iyie atiaki? Keeta esiai amu ore olakira le kila mtu
naa medoiki naa likae tung'ani yake edoiki neeku my discourage nanu nkera keendelea ake aisoma ninyok sininye tina kisoma amu ore tenigira aisomea journalism niminyokita meeta naa eninko piidupoyu. Ore peyie elaaya ashomo taasa taarifa saa 10 enteipa te Sidai FM irorie siye fans oshi likisujita amu ore oshi peyie impost empisha ajo itii taarifa ashu ilo live te Facebook inakata oshi iterua nanu adol ajo kumbe kidimayu pee comment oltung'ani iltung'anak enkalusu naa kaidi etii kulo tung'anak irorie siye lelo fans amu keeta osiligi sapuk oleng te Vivian kigira aimalisia pee last taarifa. Yes, kayieu najoki my fans I love you so much ashu oleng amu wananifollow kaasuj oleng naa kajoki they keep following amu ore larin lemekure elakwa new things are coming. Yes. Kitejo ashe Vivian. Ashe. Endelea kufollow Neyiolo Live. Naaroroki lainining'ok le Sidai FM. Ashe oleng Neyiolo, iasita siye esiai sidai oleng. In fact ore paadol ajo inyokita na feel vizuri. Atejo nanu ashe naa inewueji taata kintabaki Vivi part 1 ina. Ekiyieu sii nikintoki aponu ayiolou aelong aajo amaa dii oshi oltung'ani teneeku mtangazaji iko chakula inapatikana juu mtu alikuwa anachukuliwa na upepo saa hizi mambo iko sawa. Neeku tiaki iltung'anak bae. Bae. Yes, kitii yo street naa nejikununo lomon likinosu te street anaake naa enkiteng'ena sidai tiatua olosho lormaasai. Kaji Daniel Olesito Neyiolo Live. Until next time.